Ki nong yalam jong ke Iran kelaya paro utrom usngo sarong ya kecing trekam ke US ha Iran ba omdon banut syuk ban yalam ya ke Tehran. Presiden ke Amerika udana Trump nen kesingit hoding ulas ngosarong ba ke Amerika kelale ya ke badai hadu kata-kata ha Iran da ka ba penra pa parok mentah kelaja ha katanya Middle East parok kawai ka ba omdon banut syuk ban yalam ya ke Iran. Haba keren ha kecing sam ya ke Commander in Chief tropi ha White House utrom mulaong ba ke US ka kwa panikren bat ke Iran tang ba kadon ya kecing namar ba omdon syuk ha Tehran panuan sya kecing keren. Ngidon ha kecing ngikwa bane keren bat ki pat omdon mono-mono banwan bane keren pat pitip ngiso tenat ya kata karukom loong trom kisipai duriau jongki kila jano kisipai sun jongkiru kila jano kino yalam jongkiru kila ya paro uepat ubanut panang yalam ya ka haba penpau perthai ki kam sipai jong ke US sa Iran utrom ulaong kidon ya ka kenhon sipai duriau artayo mensua mentakim don syuk kisipai duriau barok kladon hatrai duriau san po pratili kiling kla syak pen bethai haki arsngi haba penpau biang ba ke US kanum ailat ya ke Iran bandon ikitiar nuklear utrom ulaong nginum ailat ki bandon ikitiar nuklear namar la kidon ki kinsa penon kam ki kicing keren bakadu jong trom kim dei satya kasin ke baningkong paula persyang ban keren ya ke Iran ban sarong ki kam sipai jong kecing job kari Amerika ha Tehran kamen syua utrom ulakam ba ke Amerika kala job sendon ya ke Iran ha ketika thma ha kecing tho ka terus sosial akau jong u presiden ke US ula tho ki fake news media ki syun ban ya thu hadu katno ki sipai jong ke Amerika klale persya ya ke Iran kabla syarem lot bat ka kwa ya kecing ete hendai omdon kecing ete ka bangan priang kublai sibun ya kecing sim khia jong pi ya barok ki sipai jong ke Amerika ya kane ka kam Hadin utrom mula ongro bakari Amerika kala job bat penduk pendam sendon ya ka Iran hakaliang kisipai kayok kakot bat kiwi-kiwi pat kiliang haba pai pat syo mitirang badu jong kari Israel u Benjamin Netanyahu ula ong ba ungej bakat ma Iran kala ban kurno kham kloy ban ya ka bagi breu ki perkhan ya kini kicing keren la keren do Netanyahu hakacan met jung kesngi thoding hakacing lang ka baningkong ju nadu belami ki kubor ba ulayam Klem dabu por na kapanta kecing ki jong sipai bai trelang pat ke US ka barang yaj sakmat menta umentirang badu jong ke Israel ulaong ba kecing ki kena ya beteng kat badon kam Netanyahu u ongro gidang job ya ke Iran pat kan sanang jot syu namar ba kamla syu ban peruspa uranium lane ban snai kinam ding ballistic ngamtip manoba penya ya ke Iran menta umojtaba syam lapan ya ke dur khmat ju ke ka bangiu kalong kadon kecing ka bakrau hapok kibriu ki belek ban yo ya ka kerdan ke bakledo ngiu kecing jot ban ngi persyang berpen priang ki kat bala om tang ha ka koman bakledo ngiu ro ya kecing kelon ki sipai ba kinang alam ha ka madan thma ula kenta jero ya kicing keno bak Israel kelatan ya ke Amerika syakatma da ka baong hato don mano-mano ba perkhan padon ki balak pan ong bo presiden jong ke US udona Trump ya ke ba unle katma pedeng ke US pat Israel persya ya ke Iran kelapan krek bandrung syakateo ke basau ke Israel bat ke US kelas sedang ya kecing kun persya ya ke Iran kabal ai kerteng ke Roaring Lions bat ki Big Fury hak arpu praterik Februari habo no lam bakledo jong ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei ulayap ha kicing hertma ringkat bat ki babon ki dikot jong ke kenhon sipai hadin kane ka Tehran kelas siu keliang da ka ba thombor ki tem jong ke US ha kane ka thany bat kumjuru ya ke Israel da kicing thombor badang sian ha fujaira bat Dubai jong ke UAE